Ono što znamo sigurno, to je da je Petrović nastavio da radi na tom rukopisu i pošto mu je bilo vrlo jasno da mišljenje njegovih dobromislenih i državotvornih savetodavaca više nikom ništa ne znači i da je sam da su neki od razloga zašto on bio nezadovoljan romanom 8 nedelja i Ristić, kada ga je čitao prvi put, 30. godina, bio nezadovoljno, su sačuvani i njegovi komentari iz 30. su imali više veze sa samom kompozicijom i sa ritmom pripovedanja nego sa time sa nekakvim difamantnim epizodama. Da. I najzad, na posledku, činjenice da su najgore i za srpsku državu najpotencijalno problematičnije epizode u romanu ostale i posle tih strahovitih navodnih amputacija i skraćenja. Dakle, mi danas ne možemo znamo sa sigurnošću šta se desilo, ali mislim da treba sa velikom rezervom uzeti to što Ristić govori, tim pre što, kao što sam pomenula na početku, to je značajno uticalo na diskontinuitet u recepciji i Petrovićevog romana i njegovog dela.